Yes, mukurikiye Inkuru TV nimba utarakanda kuri subscribe banza ukandeho, nimba ukoresha ururimi rw'igifaransa reba handitse ijambo sabone maze ukandeho ukore share ndetse na like. Muri kano kanya tugiye kubagezaho amakuru arabana n'umutekano kubiri kuvugwa i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, aho muri kano kanya amakuru ari kudushikira avuga yuko mu Burundi ibintu biri kuhabera ari ibintu biteye ubwoba. Turaza kubabwira ku iturika ry'ibisasu ryabereye mu gisagara cya Bujumbura cyangwa mu mujyi wa Bujumbura, wo muri kano kanya amakuru ari kudushikira hari amakuru atandukanye. Hari amakuru avuga yuko perezida w'u Burundi yoba yajeje guhungira mu gihugu cya Tanzania. Muri ano makuru turaza kubabwira byinshi cyane, ngo ukutumvikana hagati ya perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na bamwe mu basirikari bakuru bishobora kuba ariyo mvo y'iryo turika ryabereye mu mujyi wa Bujumbura hahora habikwa intwaro. Muri kano kanya tubazaniye amakuru yihuta cyane. Habayeho ugusahura by'abaturage bari bavuye aho basanzwe batuye bahungiragaho, bakeka yuko hari umutekano. Tuza kubabwira kuri iryo sahurwa ryabaye, byatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspard Baratuza, ndetse n'ibyavuzwe nyuma ya perezida Evariste Ndayishimiye. Tubabwire n'amakuru y'ibyangirikiye muri iryo turika, ndetse tubabwire ko hari n'abantu baba bapfuye. Byose tugiye kubigaruka ko muri ino nkuru twaguteguriye. Ukuri kucyishe inyuma y'ibisasu byaturikiye mu bubiko bw'intwaro i Bujumbura bikitirirwa impanuka. Umutekano mu murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, w'ubucuruzi Bujumbura, wajemo urujijo rukomeye nyuma y'iturika rikomeye ryabereye mu kigo cya gisirikare cya Musaga, aho ububiko bw'intwaro bwafashwe n'inkongi y'umuriro bukaza guturika mu buryo bwateje ubwoba n'impanuka n'impaka ndende ku byaba byishe inyuma yabyo. Ibi byabaye kuri uyu wa 31 Werurwe umwaka wa 2026, aho urusaku rw'ibiturika rwumvikanye rukomeza kumara amasaha arenga 2. Abaturage batandukanye bavuga ko bumvishe ibisasu byinshi bitandukanye, bimwe bikagera kure mu bice bya Ngagara, Kinama ndetse n'ahandi. Amakuru yatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza avuga ko ibyateye iri turika ari impanuka yatewe n'insinga z'amashanyarazi, ibizwi nka short circuit mu bubiko bw'amasasu n'ibindi bikoresho bya gisirikare biri muri Kabose. Leta yasabye abaturage gutuza no kwirinda gukwiragiza amakuru adafite igihamya, inemeza ko nta muntu wahitanywe n'iyi mpanuka kugeza ubwo ayo makuru yatangazwaga. Ariko amakuru dufite muri kano kanya nuko abagera muri 6 basize ubuzima, cyane cyane abari bafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba. Ariko nubwo iyi mvugo ya leta igaragaza ko ari impanuka isanzwe, andi makuru yemeje ko gucicikana ku mbuga nkoranyambaga yateje urujijo kurushaho. Konti zitandukanye zirimo iya Dr Dash yatangaje ko ibyo byumvikanye i Bujumbura atari impanuka, ahubwo ari ibisasu byakomeje guturika mu byerekezo bitandukanye by'umujyi. Bamwe bakavuga ko bishobora kuba byatewe n'ibitero bya drone za Kamize cyangwa ibikorwa byateguwe n'imbere mu gihugu. Aya makuru yakomeje kuvuga ko hari impungenge zigerageza ryo guhirika ubutegetsi, aho bamwe mu basirikare baba barambiwe ubuyobozi bwa perezida Evariste Ndayishimiye bashobora kuba bari inyuma y'ibi bitero. Ndetse hari n'abatangaje ko
Perezida yahise ava mu gihugu muri ubwo buryo bwihuse yerekeza muri Tanzania, nubwo aya makuru nta rwego rwemewe rwigeze ruyemeza. Mu by'ukuri abasesenguzi mu by'umutekano bagaragaza ko nubwo hari umwuka mubi mu gisirikare cy'u Burundi, iri turika ryaba rifitanye isano n'ubugambanyi cyangwa ibikorwa by'iterabwoba. Raporo zitandukanye zerekana ko hari abasirikari benshi batishimiye koherezwa mu ntambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bamwe banze kujya ku rugamba bagafungwa, mu gihe abandi baguye mu mirwano n'umutwe wa M23. Ibi byateje igitutu mu nzego za gisirikare, byiyongeraho amakimbirane avugwa hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi n'abayobozi bakuru b'igisirikare ku micungire y'iyo ntambara ndetse n'inyungu ziyikomokaho. Gusa nubwo ibi bibazo bihari, nta mutwe cyangwa itsinda ryigeze ryitirira iryo turika cyangwa ngo ritange ibimenyetso bifatika byerekana ko ari igikorwa cyateguwe. Ku rundi ruhande, kuba Kabose ibitsemwo ibitwaro bitandukanye birimwo ibisasu, grenade ndetse n'amamine, kandi ikaba iri hafi y'abantu hatuwe cyane, bituma impanuka y'umuriro ishobora gutera iturika rikomeye nk'iryo nyine ryabaye. Ikindi gituma abantu bakeka ko atari impanuka gusa, nuko urusaku rw'iturika rwakomeje kumvikana mu bice byinshi by'umujyi mu gihe kirekire, ibintu bamwe bavuga ko bidakunze kubaho mu mpanuka zisanzwe z'inkongi y'umuriro. Ku bijyanye n'umutekano w'akarere, nubwo umutwe wa AFC M23 wigeze kuburira u Burundi ku bijyanye n'ingabo zabwo ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugeza ubu nta kimenyetso na kimwe cyerekana ko uyu mutwe cyangwa indi mitwe nka Red Tabara yaba ifitanye isano n'iri turika. Mu gusoza, nubwo leta y'u Burundi ikomeje gutsimbarara ku mvugo yuko ari impanuka y'amashanyarazi yateye inkongi y'umuriro mu bubiko bw'intwaro, urujijo n'impaka bikomeje kuba byinshi mu baturage no ku mbuga nkoranyambaga. Icyo abantu benshi bahurizaho ni uko hakenewe iperereza ryimbitse rigatangaza ibisobanuro byumvikana ku byabaye, kugira ngo ukuri ku mizi kuvugwe kw'iri turika nyine ryabereye mu mujyi wa Bujumbura, aho amakuru avuga yuko byahise bitera n'akajagari gakomeye cyane, aho amakuru akomeza avuga yuko aka kajagari kabereye mu mujyi wa Bujumbura, ndetse abaturage benshi bakaba bahunze bava mu byabo igihe bahungaga abajura, ndetse bakaba biraye mu mihana yabo barabasahura. Kuri ubu ngubu mu Burundi bamwe bakaba bari mu marira menshi cyane, nubwo ngo leta itagize icyo itangaza kuri iki giturika, aho ivuga yuko ari impanuka. Amakuru ari kuva mu masoko atandukanye agaragaza yuko ngo iyi ngiyi ataba ari impanuka, kuko ngo hari icyuka kibi cyane muri ubu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye yagize icyo avuga ku bisasu byaturikiye i Bujumbura. Perezida Ndayishimiye yagize icyo avuga. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yihanganishije abaturage bagizweho ingaruka n'inkongi y'umuriro yibasiye ikigo cya gisirikare giherereye muri Kamusaga mu mujyi wa Bujumbura, igakurikirwa n'iturika rikomeye ry'ibisasu byateye ubwoba abaturage. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X muri ijoro ryo kuwa mbere Mata, Ndayishimiye yavuze ko hari abagize ibyago muri iyo nkongi, anizeza abarundi ko inzego z'umutekano n'izindi zishinzwe ubutabazi zahise zitangira akazi ko kugenzura no kugarura ituze. Iyi nkongi yatangiye ahagana saa moya z'umugoroba wa 31 Werurwe, itangira nk'umuriro ukomeye mu bubiko bw'intwaro mbere
yo gukurikirwa n'iturika ryakomeje kumvikana mu bice bitandukanye by'umujyi wa Bujumbura mu gihe cy'amasaha agera kuri 3. Abaturage benshi bagize ubwoba bukomeye, bamwe bahunga ingo zabo, abandi baguma bakeka ko hashobora kuba hagiye kuba ibitero bikomeye cyane. Umuvugizi w'ingabo z'u Burundi Gaspard Baratuza yatangaje ko iyo nkongi yatewe n'ikibazo cy'amashanyarazi cyabaye mu bubiko bw'ibikoresho bya gisirikare, bigatuma habaho iturika ry'amasasu yari ahabitswe. Yavuze ko umuriro wageze aho uzima, anasaba abaturage gukomeza batuje, ariko abari hafi yaho byabereye bakirinda kuhagera, nubwo ubuyobozi bw'ingabo buvuga ko ari impanuka yatewe n'amashanyarazi. Amakuru atandukanye aremezwa n'inzego za leta avuga ko hashobora kuba habaye igitero cyagabwe hifashishijwe indege zitagira abapilote. Nyine nuko amwe mu makuru avuguruza inzego za leta abivuga. Aya makuru akanavuga ko mu byangiritse harimo imbunda nyinshi, amasasu ndetse na drone zari zibitswe muri icyo kigo. Ingaruka z'ibi byabaye ntiziramenyekana neza, ariko amakuru ava mu baturage n'abo mu nzego z'umutekano agaragaza ko hari abantu bapfuye, aho kuri ubu ngubu tumaze kumenya 6 baba ari abanyororo bari bafungiye muri gereza ya Mpimba. Hari n'amakuru avuga ko ibisasu byaturitse byageze no muri gereza ya Mpimba, nyine ariho abo bapfuye bari. Ibi byabaye byongeye kugaragaza impungenge ku mutekano w'ibikoresho bya gisirikare n'uburyo bibikwa mu mijyi ituwe cyane, ndetse binazamura ibibazo ku bushobozi bwo gukumira inkongi n'ibitero bishobora guteza ingaruka zikomeye ku baturage. Mu gihe iperereza rikomeje, amaso y'abaturage n'abakurikiranira hafi ibya politiki n'umutekano akomeje guhanga ku bisubizo byatangwa n'ubuyobozi ku cyateye iri turika rikomeye n'icyakorwa kugira ngo ibyago nk'ibi bitazongera kubaho.